wazalendo, ujambo. Jambo. Leo mnaitisha wapasha habari, hatujui ni kwa sababu gani, lakini tunaweza pendelea kwa manufaa ya wale ambao watatusikia, kipi kiini cha nyinyi kuitisha wapasha habari? Ndiyo, mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John plus RFI katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama tuko hapa wana journaliste, tunapenda kuambia watu wala tunapenda kuambia serikali yetu ya Kongo kuhusu Felix Antoine Tshisekedi. Tunasema asante sana, kwa maana kuna vitu vilifanyika hatukukuwa tunajua kama vitaenea Afrika wala vitaenea kufanyika. Kwa maana wakati tulianza vita depuis 96 mpaka leo hatukukuwa na mtu wa kutukumbuka wala hatukuwa tunajua kama tunaenea pata msaada fulani wala kitu fulani. Lakini kwa leo tunashangaa, tunaona kweli serikali yetu ya Kongo ya Fajibeto inatukumbuka kupata sabuni kwa ajili ya kupata kuraja ya kupigania nchi yetu. Ni kitu moja ya mshangao sana, kwa maana ni kitu tulikuwa tunajua kama tutaipata haraka. Ndio. Tunashukuru waziri wa Kingo, yani minister wa defense, ambaye anatutumia watu kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa na kuya kutupatia prime de combat. Tunashukuru sisi wazalendo kwa jumla, kwa jina la wazalendo wote tunashukuru, sababu kila mzalendo anapewa $325, hapana 324, $325 ndio kila mzalendo anapewa. Tokea tuingie msituni kwa ajili ya nchi yetu, ni rais wa kwanza kukumbuka, kutambua kwanza wazalendo kwa kutufanyia kitengo ya reserve armée ya defense, yani RADE, kwa kujulikana ili wazalendo wakuwe na stati. Ya pili, anaona kama hao watu wanapigania nchi, yani na wao wanastahili kula, na ndio tunaona kitengo inakuja hapa yenye inaongozwa na jemadari Deo Balek. Wanakuja wanatulipa sisi wazalendo kila mtu kwa jina binafsi $325. Tunashukuru sana waziri wa Kingo, yani minister wa defense, Mheshimiwa Guy Kabondo Mwajamvita. Tunashukuru na hiyo msaada ambao tunapata, na isikwe ya kwanza na isikwe ya mwisho, iendelee, na sisi tunaendelea kufanya mapambano ili tuendelee kujibu kazi ambayo tulioitwa kufanya. Asante sana. Wengi hawataenea zile pesa kadiri siku mtu muishi kitu ya mbele nilipata wasa sasa, lakini kisa nitaeneza zile fanya. Ni kusema vitu vinatangazwa wakati wale kusema ndio tunapokea pesa, kwa hiyo idadi ya wazalendo ni nyingi. Ni kusema tunaomba kwa minister wa defense akumbuke, sababu wazalendo wote hawakuenea kupata hiyo pesa, ni wachache ndio wanapata, sababu tuko wengi. Wakati adui alikuwa akapambana na sisi, kila mji ulisimama wima na kukusanya vijana kutetea nchi, na wazee wetu, baba yetu ambao mnawaona wako wanapigania nchi mpaka leo. Ni kusema hiyo pesa haikuenea watu, lakini kwa hiyo kidogo ambao tunapata tunashukuru, sababu alitukumbuka. Tunashukuru sana, na moyo wa uzazi uendelee kumkinga na kumwingilia ndani, sababu wale wengine na wao ambao wapo mtengo mbalimbali tunawaomba na wao wapate, sababu tunasimamia jimbo nzima ya Sud Kivu. Tunaona Uvira na Fizi tumefurahi.
tunafurahi, lakini na hiyo materitwari nyingine tunaomba aitumbuke, sababu tunaitwa sana kwa ajili ya wale wenzetu wengine ambao tuko na wao kwenye shamba la mapambano kama vile Walungu, Kabare, Mwenga, Kale, Shabunda. Tunaomba sana wakumbukiwe na wao ili wapate kwa hii kidogo yenyewe wenzetu tunapata kwa hii ngambo, sababu sisi ambao tunasimamia wote katika jimbo ni kulemewa na kila watu wanalia sana, na kwa hiyo na huku kwetu pia ku Fizi na Uvira wengine hawakupata, sababu wako mbalimbali msituni, na wenye walikuwa tumepata sehemu, na akumbuke kwa raporo anaipata kwa jemada wanasema kuna wengine hawakuenea, sababu unakuta mtu iko na watu 1000 alipata watu 200, 100, watu 300, wale 700 watakuwa lese alo, na watasikia baba mzazi mwingine ataona hapana, sitapatia mtoto moja, kwa hiyo ili nilete equilibre mu mouvement, anakabula ile bale desa anabakabulia pour bote bafanye nini baene, na ndio utakuta mtu ole apate 325 anapata $100, ole apate 325 anapata 150, juu isaidie bote kuleta equilibre. Hakuna mwenye utapatia na hakuna mwenye utaima mu mouvement. Ndio ile unasikia mzee anasemea pale kama watu wote hawatapata sawa sawa, sio vile mzee? Ndio hiyo Ndio mheshimiwa, maana unasikia mzee wangu Alida Bita anasema hapa ni kusema unaenda ukuta mkundi muko mtu yuko na watu 3000 alipata ya watu 400, hautapatia wale 400 pale, unaharibu kazi. Saa zingine wale wengine ndio wote wako shamba la mapambano, tusidanganyike wote. Fizi tokea mwanzo mpaka mwisho wa Uvira tuko mshamba la mapambano. Mwenye kuwa kubilima tunakuwa na sisteme yetu ya mareleve, bale banapigana kisha wengine banapanda banaenda Gombola, bale banabakia na ile maarme kule, wengine banashuka banakuja kuona namna gani watapanga kama hatukuwa na uhakika kama tunaweza pata hii maji kutoka kwa serikali. Sasa ule mtu ili alete usalama katika kundi na anakamata hiyo pesa, niko na watu 3000, hiyo pesa nilipata ya watu 400, kumbe ni gabule ili watu wote 3000 wafanye nini wapate. Na ndio ile unasikia mzee analeta pale ushauri ya kusema watu wote hawatapata hiyo pesa namuna moja, na ndio hiyo na jana tulifanya ile usajili, si unaona yeye alifanya ile usajili akumaliza wote, sababu wengine walipinga civil. Na hapa wakati adui aliingia Uvira M23 tunapambana na yao na anaingia Uvira, kuna wengine wako wazima, wengine walikufa, wengine hata kusima wapatikane wako. Unaona hapa unakuta wengine wako misituni, wengine wako kambini, wengine ni wagonjwa na wengine waliumia. Unaona kusema kwa hii muda tunarudia msiku chache na kusema upate idadi ya watu wako wote iko nguvu. Unaona iko nguvu, sababu inaomba kwanza uwakusanye, ujue kila nafasi ambayo tuko tunaenda tunagomboa watu wengine wenye kuwa naweza kupatia mfano ndani ya msitu wa Mlenge tunawaelema kule hapa kati adui si na wao tunaachana, kuwapata kusimu ni shida, kwa kujua idadi pale ili wakuambie ni shida. Unaona kukula yao ni hiyo kujipiga hiyo. Alafu sasa na ndio maana unaona tuko tunaenda, hii inatusaidia kuendelea kuchanganisha idadi tena ili tupate idadi kawaida ya Fizi na Uvira, sababu sitasema ya jimbo yote, kule kwingine hatuyapita na ile control ili tuwapate wote, lakini idadi tunakuwa na yao. Utakuta wanatupatia idadi hii, kesho unaenda kuangalia, unafika unachunguza, idadi inakuwa ndogo ubien idadi inaongezeka, sababu mtu alikuwa anatumika, adui anakamata pale ule mtu, hiyo kazi inakufa. Anaona adui hata bakia kumji wao
naye anaenda jiingiza tena kule, anakuwa mzalendo, anatetea nchi. Unaona idadi tena inafanya nini, inaongezeka. Kukamatwa ya Uvira, ninawaambia kweli, na walimu na waprefe na waganga na wote tuliwapokea kwenye uzalendo ili kutetea udongo wetu. Ni kusema watu waliongezeka. Ndio jeshi ni kama mnaingia msante. Sisi hatuyakuwa lipite wala hakuna serikali lituangaje juu iue idadi yetu. Tunapasha kwanza fanya vita na serikali iue kama tuko tunafanya vita, itukumbuke kwa nguvu na kwa upole juu tupate nguvu ya kufanya kazi. Ndio ya kutusaidia tupate kuraje ya kushinda adui. Aendelee na hii roho rais wetu Tshisekedi, aendelee na hii roho, adui tuiwe kwenye tutamfikisha, ndio atayua nombre yetu gisi iko ya wazalendo. Kwa maana kila mtu anajitosha kuwa mzalendo, yoyote anajisikia anapasha pigania nchi yake, jinsi yake isiendelee kuwa chini ya adui asiendelee na kuigandamiza. Na ndio maana ndio vile idadi hauwezi yua idadi ya wazalendo jini watu tu wana ile kuyoga mapigania nchi yao. Watoto wazalendo, viongozi wote tunajua hatuweze kukamata watoto kwenye jeshi ya kizalendo. Bwana kiongozi Alexi,